17 November merupakan hari jadi Kabupaten Goa ke-698. Woi. Jangan woi, habis banget. Lewat gua. Happy birthday, dear Goa. Happy birthday to you. Food Story, Sabtu, 8 Desember, pukul 11 siang, di Kompas TV. 17 November merupakan hari jadi Kabupaten Goa ke-698. Woi. Jangan woi, habis banget. Lewat gua. Happy birthday, dear Goa. Happy birthday to you. Food Story, Sabtu, 8 Desember, pukul 11 siang, di Kompas TV.